नोबल वॉइस ना मयाम बो अमुखन तराम नौक्सिन जबगा लोइनना ngasi Hamas Israel gi war gi matangda latest update khara mayam gi mafam da kudol tamjari Hamas ki statement amagi according US amadi Qatar gi mediator singna ceasefire gi damak sangsil lakliba khongjangda Netanyahu na amukhana obstacle create tawre haikre mediator singna dil amagi damak amukhanna taksil lakpa kanda Israel gi leader na amukhana panba pire haina Hamas na Netanyahu bu maral sikhre Hamas na hai Gaza Strip ta Israeli attack tauba hoduna war lesin bagi damak chathriba negotiation da apan ba pire amadi chathriba talks da Israeli Prime Minister Netanyahu da apan ba pi bagi maral sikhre ngarang haukiba ningthau ka ba nimit ki statement amada Gaza da oiriba phibam gi consequence yamna sathiba mawung gi catastrophic consequence mayok nagani amadi negotiation process amukhan na sembada hanadagi double hena lugani haina Hamas ki chief Ismail Hanina warning taurakhi negotiation ki changsil ba khongjang asibu collapse oibagi full responsibility Netanyahu amadi magi army na oigani haina Hanina makhatana pankhi Hamas ki statement aduda Israeli military gi action expand taurakpa maduna Gaza city ki tainaba apikpa area singda leiriba civilian singda evacuation order issue tawduna Palestinian listing displaced tawriba amadi kaya amana multiple times chatnaba force tawriba dugi matangda Hamas ki chief Ismail Hanina Qatar amadi Egypt ki mediator singda urgent call tawkhi atopa chirol amada Netanyahu gi crime against Palestinian people amadi magi aggression maduda mi singbu by force akanmana tanthokduna agreement ama purakpada tengbang oina ba hotnai haina Hamas na Netanyahu bu accuse tawkhi Gaza gi maigei punamaktagi displaced tawraktuna Gaza Strip ki center da already overcrowded oikraba piklaba mafam duda amuk Palestinian singbu evacuate tawbagi order makhada army operation chathri haina central Gaza gi Deir el-Balah dagi Al Jazeera gi Hind Khawdari gi report amana haikhi Gaza da population 2.3 million gi ayamba mi sing mayum makai thakre mir lising na magi potyom sing galoinana sheltering tent camp ta punsi lenari kaya amana mayum thaba pamde maramdi sheltering camp ta masage dignity bu mahan janing daba amadi chaba thakpage khudong cha daba ki wakhalda kaya amana yum thaduna chatpa pamde makhoi kadai da su safe place amata leite aduna makhoi yum thadabada decide tawkhiba mi sing dugasu khawdirina unarakpagi wasu magi report ta palli Israeli forcing na 10 camp ta attack tawduna Palestinian singbu displaced tawri June tang Nepal da Nusairat refugee camp ta Israeli force na raid tawduna 274 Palestinians hatlaga Israeli captive mari bu free tawki October 7 ki attack tagi Israel na 38,193 Palestinians hatkre aduga atopa 87,903 Palestinians na sok pankhre haina Gaza gi health ministry na ngarang haukiba mande da haiki aduga haukiba 24 hours da 40 Palestinians su hatkre haina ministry na makhata na pankhi Israel amadi Hamas ki marakta ceasefire agreement ki damak Egypt Qatar amadi United States ki changsil lakpa anoba phongjang sidagi Israel gi anoba offensive action si haurkhibani hairi Hamas na Palestinian movement na agreement sign tonadringai mangoina na Israel na hana permanent ceasefire gi guarantee pibagi demand tawki but Sunday gi Netanyahu ki office statement amada asumna pankhi any deal will allow Israel to return to Gaza and fight until all goals of the war are achieved last Sunday da thorakhiba Netanyahu ki official statement amana asumna haiki deal khuding na Israel bu Gaza da return tawba amadi war gi goal khudingmak achieve tawdri foba fight tawbagi ayaba laigani official singi according maigei anigi khenaba view points singna talk singbu kayarak failure pi khrabasu mediator country sing Qatar amadi Egypt na chayol sida anoba meeting host tawbagi pausu lakli khangde maduna kayam fruitful oigadaba sini Israel gi tat magi maithibabu hojiksu lotsin duna kayani thamkhige hotnari ikai dabagi mangdadi karisu leite amhani akan bana migi lamda mapu saduna asengba mapubuna tantoktuna kayani leikhige khaliba karamba makhalgi mi manba sano makhoisibu
जंगल की सहिंग चाबा सा सिंग फाव लेमिन चामिनबा सिंगबुदी लूना तौनै मखोय खंगदब्रा मखोय कदाइदगी लाखिबनो करम्बा फिवमदा लाखिबनो कदाइ फावबा वारगा लाखिबनो पैलेस्टाइन की लमदा करमना चंगजफम लौखिबनो पुमनमक नमसिल्लगा मालेमदा मखोयना ओरिजिन सादुना कयानी लेपखिगे खल्लिबा लैसेम मपु मासु हेन खंगलिबनी मा तुमदुना लेतबनी माना पुनमक से उरिबनी मागी विचार की निमित अमति सोइदना लैरिबनी मधु संसार सिदसु सोइदना ओइगनी पैलेस्टाइन की हक नोंमदी सोइदना मखोय की खुत्ता लाकलगनी मराल लैजद्रबा मिचम लिसिंग लिसिंगना मरेबाक मरमदमदा हिंबगी हक फंगजदना थवाई सिंगना कया वाना हकचांग पोलांग सिंगदुबु कया तपेंदना बिदाई पिरमलगा लैरमलेंदा खोंसान खिबा अदुगा लैहौरिबा थवाई याउद्रबा हकचांग पोलांग सिंगदुना असीबा तिन कांग सिंगना ताबदौना थुगाई येखाई बिरमलबा अकाई अतोई सिंगी मरक्तुदा तादुना लैहौरी मीगी थमोई पांद्रबा ह्यूमैनिटी की 0% पूरीबा इजराइल की आर्मी सिंगदुना लैरोल चनख्रबा असीबा सिंगी हकचांग सिंगदुबुसु बुलडोजरना कोखटलगा पुखिबगी ताखिद्रिबा अमदि ताहैद्रिबा वा कयासु ताबा फंगली कयाता साथिरबा लैफम फंगदना चंगजरकपा मखोयना लैफम पिबिरिबा मिसिंगदुबु मखोयदि हेन्ना नुंसी चानना लैबगी महुत्ता मदुगी ओना तैनबदा मखोयना चही कयादगी पैलेस्टाइनना मखोयगी लमदा कल्लगा लेरमदौना 1946 तकी ngasi फावबा पैलेस्टीनियन सिंगबु टॉर्चर तोबिरिबा ओटपिनो नैबिरिबा कयानी खांगदुना लेखिगनी मदुनी हमासना अक्टोबर 7 दा अटैक तौखिबगी मरम मसी कदाई फावबा चुम्मी नत्रगा लाले हायबा मालेमना खंगरबा ngaktani हमास मसागी लमदा मागी हक्की दमक नोंबा कंगबुनी हमास इजराइल की लमदा आयन कायबा हबक तौरिब्रा हायबदुथि अदोमना हेना खंगलिबतुनी मसी मालेमना कयानी सॉल्व तोबा ngamdana लैसेमबा मपुमागी विचार ngaiduna कया हुइना लैखिगनी हायबदुथि लाखदबा हयंगना सोयदना ताकलगनी मतंगसिदा अदोमगी करी मोटनो कमेंट थंबिदुना खंगमिनसी वीडियो सिबु अदोमना पेनबिरगदी लाइक शेयर कोबिगनु अदुगा चैनल सिबु हानबा थेंगनबैबो ओइरगदी सब्सक्राइब तोबिदुना मथंग मथंग लाकदबा इन्फॉर्मेटिव ओइबा वीडियो सिंग अदोमगी मफमदसु फंगनबियु थैंक यू।